thathe intombi endala ngoba yona inemali. Ngoba ngingasebenzi mina, ngoba kuvuka wena ekseni. Uhlangana nale gogwane zakho lestradini, mawuqeda ubuya lapho uyayimithisa, mawuqeda uthatha imali yazo uzongondla mina. Njengoba ungibrekela manje uzothi le impahla engigqokile ngigqoka ngoba ngithengelwa uwe ngemali yazo. Ngimasithole na wena uma even worse unalengwana wa 2 months. Ngwana ulimuluso munne ngiwaka. Ungazangidelela uthi ngisigogwana ngizale nawe wena. Ngithi uyibitch wena ungazangidelela. Hello, I am so super excited to be here, excited about a new episode we got to have today, and that's exactly all about Joseph Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josephbioscope.co.za. So guys, today ke go family ya Sithole. Ska ha ke le family ya Sithole, ke dutse le abuti mona le mosadi wa hae. Hantlantle mona re ngolletse ke maisisi, so ke tlo mo fa sebaka so rena hantlantle a le jwetso re lebitso la hae ke mang ebile a re ngolletse. Motho moholo le kae? Ke teng le kae mama? Le nna ke teng o swa ka ne kopa fela o jotsa di-viewers tsa Joseph Bioscope rona hantlantle lebitso la o mang ebile wa e gongolletse. Nna lebitso la ka ke nna Matshidiso wa Sithole. Ntate ke monnaka, re na le bana ba 3. So ntate o na le girlfriend. A ke tsebe ke tla ibitsang yona ntho. And then apparently bana ba girlfriend ba kena private school. So hantlantle ke batla o tseba nnete mo gore hantlantle o etsahalang. Because nna re na le bana le ntate and then a ke rate hore gele a tla mbrekela gore yena bana ba kena private school e le gore nna ba ka ba kena government school. O tshwere ntate hantlantle o ignorant. Hana ke nna hana ke bana ba rona o tshwere rona nje a ke tsebe ke tla ibitsa ka eng kopa ibila no itse keng yo. So umuntu omdala baba Sithole kunjani? Saphela sesinjani? Ngiyaphila ngizwa usisi lana athunyenye girlfriend. So iriblan ke botse wena my sis. Ha o re ntate o na le girlfriend engwe king una bafazi abayithu ngifuna uku understand. Sisi nginabo abafazi abathu naye ngangathi kumtshela ngaye kodwa ukuthi ke mhlambe akaze abe naso isikhathi ukuthi afike la ambona. Ngoba naye njengamanje nginomntwana naye. Unomntwana? Unomntwana? Nginomntwana naye. Wena no sazi boga buti una le ngwana. A ke tsebe go na le ngwana nna ke tseba gore madam o na le bana ba hae. Ya gore bana le ngwana. O se hantlantle le step ngwana le o so go. Guy, I don't know. Nna ke tsebe gore ntate wa ntjolela. Baba Sithole. Ngolume kancane please. Awunaqiniso wena. Khona manje thina la endlini sibheke le mali yakho lene engena la endlini nabantwana abawu3 kodwa wena ukhetha ukuthi uyothatha abanye abafazi ngaphandle uzowenza umntwana ngaphandle ngikhona phezulu kwale ngane eziwu3 wena wenza enye ingane ngaphandle. Hayi sena sami iphutha nje ekhulile. Ngibambi So baba Sithole ngicela ukubuza something. Usisi uyasho ukuthi abantwana benu bangena ku government school and abantwana bako loya sisi loya bangena ku private school. Ingabe wena why uba unfair? Why ba haye betshwantse ba kene ko government school ba OCO le ba kene ko private? Kona ba patalang, kona ba funda. Engizokusho nje seqinisweni ukuthi ke siswami lo mfazi lo uyayi afforda. So mina lokho engisebenzayo ngisebenzela yena nezingane zakhe. Lokho kubona ukugcokile, lokho akana akagcokile kuthenga imali yami. Lo yazi afforda lo ya. Oh lawyers afford. That's why. Naloya sisi because of ngathi amaqiniso. Ngideleleka ngoba ngingasebenzi ke mina. Ngideleleka ngoba ngingasebenzi ungenzela. Sala sami ngivuka nawe ngilala nawe la uyabona nawe konke lokho elokhuzana mangabe kuyilokhuzana kuyi-payday yonke into ngifika nawe la nawe ubona amaplastic afika nami. Ngamanye amalanga awufiki kumele ngize ngifone amalanga namalanga ungabuye endlini kanti kule sikhebereshi sakho. Amdala ngaka. May afforda waye engenandoda elingana naye. Waye ngenandoda elingana mdala phela la muntu loyana. Uhlana le motho moholo wena hawo. Umuhulu muthole ababelingwana like. So my brother Yini ubheke imali yakhe? Ubheke imali yakhe? No mama nami Yona ngiyasebenza. le mali yakhe yiyo lena ophinda ubuye uzothengela mina nezingane zami ukudla la endlini. Ngeke ngikhulume kakhulu lokho isikhathi esiningi angithandi ukuphikisana kakhulu nomfazi. Angisho phela mangabe kenzeka lokho nakuwe kufanele uyabona kufanele ubonge lokho engifika nakho. So my brother uthi usisi abonge wena dintho zotlana tsona. So o batla o tseba hore hantlantle source of income ki OCO uyo okubhethela mhlambe uyo kuphi imali ukuthi wenzele yena noma imali ngoba ngiyazi ukuthi uyasebenza ngithi. So into ngimcheck batla ngi understand na mo chelete OCO nalo ufa uthuse OCO na.
ukuthi uyangibhejela or akangibhejeli kudinga mina naye lokho yena mangabe ngimtshela ukuthi okay mina ngiyovuka ngiyosebenza akangizwe lapho lama plastic engifika nawo la endlini mangisuke ngivukile ekseni ngahamba ngayosebenza mangibuya ntambama ngiphethe ukudla kwengane zami lezi enginayo naye ezintathu akabonge lokho ukuthi afuna ukwazi ukuthi ngenzani ngale yena ngithi usendlini sinayo indlu hlala phansi nengane zethu manje ku-right-ke baba ukuthi ungibukise ngabantu-ke wena uthathe intombi endala ngoba yona inemali ngoba ngingasebenzi mina ngoba kuvuka wena ekuseni uhlangana nale gogwane zakho le-stradini ma uqeda ubuya lapho uyayimithisa ma uqeda uthatha imali yazo uzongondla mina njengoba ungibhrekela manje uzothi le mpahla engiyigqokile ngiyigqoka ngoba ngithengelwa wuwe ngemali yazo. Mara my brother tshwantse o se understand gore tšhelete e tswa kae ga o ebile Gucci ke yo ke a leboha ke a leboha thank you Gucci no motho mo le ha go tlo etsa next no go pa tlo join ya motho mo ne ngicela uhlale phansi. Okay my sis ke pare ska molwanza please ne go pa tlo mama ngicela uhlale phansi mama please. Yo motho mo le kae ke teng ke a tshepa no fihla o ntse o tsa mastrateng Gucci o joditse gore batho ba tshotse bioscope but se mmakatsang o makaditswe ke gona le di-camera no sa di-expecta ke understand I'm so sorry for that but ha rata o tlo lwantsha mona ska re le mona re le ha se thole ke a tseba o utlwana la buta ke utlwana le ke motho wa ka abasho ebilane wa dumela ke motho wa ka o le moloso ke motho wa ka even worse o na le ngwana wa 2 months ngwana o le moloso monneng wa ka ke Masithole nna wena uma le nna ke Masithole kae so motho mo le kopa o sainile my sis le nyetse le lobotse o si hanyane motho mo le kopa botsa something gore wena relationship ya o la buti e jwang o ntsheditse mahadi o ntsheditseng ho etsalang bana ke re wa ke a utlwa go le wena Masithole ke batla o tseba gantla o sunyetse yes wena le side la hao le nna o ntsheditse magadi a swaka le nna ke Masithole injalo buti ba Masithole injalo impela uma wengane yami lo engithandana naye ngangakutshela ngakubeka esithombeni kancane ukuthi okay ukhona uma mncane if ever wena umbone emdala kodwa kimi njengoba sithandana ngikushadile emfazi wami kanti usumlobolile wa userious ka wena no utsiba go mtshetsa mahadi nna ke nana o itlalela ka gore dula re lwana ke re mo ntlong re lwanela mme o re dula re lwana nna ke wa dlala kanti se ke utlwa no a tlo re askisa nyane siswa motho askisa sorry motho okuthi kudala yeah that's so true motho moholo ke kopa botsa something ane o se wa complain o re bisitse mo re le Jose bioscope o re hangata o na le ntse tsa sa dirating ka ntate Sithole tse etsalang go wena tse sa etsaleng go yena especially bana ba hao ba kena private school mara bana ba hae ba kena government school so ntho ke batlang o understand gore ke ntate o providang ka tšhelete ke ene o fang tšhelete let me rectify my sisters nna ke a itshebeletsa ke a itshebeletsa emapedi kopa a bue my sis woman ke a sebetsa ke iketsetsa everything bana ba ka ba patalwa ke nna yes ke a itshebeletsa lo itshebeletsa hona je le nka hona je nna ke ya go di meeting tsaka please ke kopa o tsama ke ya go di meeting a ke re wa mpana le gore ke apere jwang ke kopa ya go di meeting motho mo wa go bitsa mo wa tseba motho mo wa go bitsa mo wena phela le wena o mme Masithole wa bobedi and if into re sa ilukisi no na ayiyo ntwe ke sa jwetswa why ke sa jwetswa nna bengitshela ukuthi uyadlala ngoba sihlezi sixabanela into eyi1 la endlini njalo sihlezi sixabanela lo mama lo khona manje I'm a businesswoman okay ke kuzwetse ya businesswoman yes I'm a businesswoman that is why ubona ntate Sithole awusiya because you are rude wena you are rude that's why awusiya that is why usile abilang ka mosadi wa mongwe tu nice point of correction ansiya ke sentse ke le Masithole nna uyabanda sisi uyabanda isikokwana siyachisa uyamuntu kuba ubutani ngibheke uyangibona look at myself ngithi ngibheke uyangibona ukuthi nginjani ngithi uyangibona nginjani uyangibona ukuthi nginjani motho mo le kopa botsa something wena ungazangidelela uthi ngisigogwana ngizale nawe wena ngizale yini uyini okay bitch wena no njalo ngo no singitshele ke bitch wena ungazangidelela Mr. Jones yes yes
mani yakho leyo mali yakho leyo idliwa yimi la ekhaya idliwa yimi nama mayisizana Sis, Gucci. Yes, sis. Sis, I can't. ngazokutshela wena My sis, wait. Bathi baba ulukhu baltele ngulwana, please. Babu Stone. ukhetha yena baba Sithole ukhetha yena njengoba uhleli naye nje ukhetha yena njengoba uhleli naye nje ukhetha yena Wabona ni? Bathi baba uli wait. ukhetha yena Babu Stone ithi ngikhulume nawe. Babu Stone I think ukuthi nawe ngithethelile. Wabona ukuthi balwana jwanga ne? Ngifuna ukuthi ukhulume nabo. Ne-family yazi ukuthi nabafazi abayithiwa ngithi. Izolobona futhi. Because uyabona le Ufuna ukubathatha labafazi abambona. Makamele bayilungise le ndaba ngoba bazolimaza. sabana Balintwana ngulwana please. Kikuparisa. No, my sis please. Arete please. My sis wait. Kopa bua lwena please. Ke kopa bua lwena. My sis kopa tumele ka mo kopa re bua. Motho mo le kopa re bua please. Kopa re bua. Mamela motho mo le kopa botsa something. The time o tlo date le ntate Sithole o no o tseba rona le motho. wa ba tseba banna ba jwang ba re jwetse next ya ke kwatile ana o wa bona Just sis. My sis ke kopa le kutlele nna. Le tlo le matha. ngizokushaya wena My sis endodeni yami unamandla endodeni yami Manje ngiyakutshela ngathi ngikushada. uzuyazala nokuzala we even worse akwazi ukuvala igolo yases Askisi my sis. endodeni yami Askisi kopa litole ngulwane. Hayi ko Babu Sithole uyapi ngoba size ku Babu Sithole uyapi? No, angithi bayalo. Manje uhamba naye. ngiyini mina ngiyini Ukhuluma naye. mina ukhuluma nami Usazokhuluma nosisi. Ake silungise nina ngoba ngisaba ukuthi nizalimazana lana. My sis. Just say. uyini lo uyini wena Babu Sithole. imazakho sigendawo Yazi lenkinga yenzwa yini? futhi even worse ukhetha yena Yazi lento yenza yini? Iyenza ukuthi wena azange wakhona ucommunicate labasadi ba handle. wa bona wena ke kujwetsa tsa le batho ba bang ntsa ba re digwagwana okusala igwagwana ziyachisa ngisho Babu Sithole Motho mo letlola go batho ba ya bana. Ukhuluma nawe nje zilokhuzana ezifamily. Yes. ngabe Babu Sithole lalela. Babu Sithole lalela. wame naye Babu Sithole Itheng Joso. Babu Sithole manje ushiya. Maka haile so jale tabo ban ke basadi ban tate mo ntsheditswe madi o monkeng. Wa bo aski. apetsa o tsamaya le ena so Aski. pela a tsamaya le ena so Ene ya batho ba o shebile ke nnete patlo go jo go siana le bana Aski my sis ko pa. Wa itse my sis tlo go jotse something ane. Ska le motho wa mme ene le nna ke le female. Nna ke tlo jotsa ntho iwane. batho Ke a tseba motho molo. Ke a tseba my sis. Wa bona motho wa ntata ne? Especially how rata se tshwantse go foster ko wena how rata tlo bona ka di actions tsa hae. I'm not saying that's why ke ke wena nka se o kgethise go etse jwang situation e mara ke re nna ha motho wa ntate a o rata a o nka ska price o tlo bona ka di actions tsa hae le treatment ya hae. So wena se up to wena o etsa jwang ha o le so ska ha ntata tsamaile le OC a qeta go montshetsa mao le bona. khutla wa tseba hae ke ka utwa khutla ile ne khutle Something my sis because of nkare ntho hona le confusion nyana obane sale ke fihlile mola sanka khona thola hantle clarity sharp ntate hana nka mosadi o nkare o no sa tsebe lwana ke la ne le sa bua strateng imagine ke utwa strateng ka mo confront until a point hore he nna ke mo lobola kanti vele mo lobola sa mannete se ka ke tlo utwa today o wa mo lobola family ya bontate ile ya tla tlo jwetsa ska o le makoti be next nna o tswa le bona ke mamene se choring we kutsho una lenkinga yeng hona ofa Hayi la endlini because indoda ngeke uphumela ngaphandle la endlini baphekile yabona. utswa re ka gore nna ke sebetse so ke yona nkinga eo so wena o sa jwang ka situation e so bane ntate o bone go tsamaile le msadi o mong tla khutla o tla khutla ha ina ke na bothata my sis ke monofeng le bana ba itre ha my sis let me tell you sa something sebetse ha so Ha o ngakhala. kopa mo khape please kuchi ke kwale show please askisi my sis ane eish ya ne e o bohloko a don't wanna lie wait eish
Yeah, guys, ke a tshepa gore la bona re fitlhile mona se khane re ngoletse ke OC itse re fihla mona OC tlo complainela kwa tsa king Lady Blue mna monna kona le unfair treatment o kgona o tshwara OC o hantle o kgona o etsa eng but OC lena itse a fihla o fihlile re nna Lady Blue a ke etsetswe ke monna o ke motho nang le ditšhelete tsa ka ke a isebelletsa so taba ya o ka wa thola wa sheba ne re sena gore ke ka re abuti kgetha mosadi wa pele kgetha wa B2 because of already ke sthepu taba e ke taba e hlokang batho ba babedi ba dule fatshe ba understandane gore monna ka ska ha o nkile sthepu re deala jwang ka ntho ho bana ne re la thola la sheba abuti ska re emimo o kgethile o tsamaya le mosadi o montsheditseng malobodo wa B2 so ha ke botsa o suretsa jwang ka taba ena o sure ke monna hae wa tseba o tlo gutla so nna ke le Blue nka se re OC tsamaya OC dula ke choice ya ene ke dula ke le jwetsa gore nna mo showung ke tla o tlo solve ene if motho ena a feel go tseba keng nna Lady Blue ke a dula wa dula ntho tse en khazang fela go re le Jozi Bioscope re tlile ene o sure jweditse mathata a ventela motho a gore yena o feel jwang le wena if mathateng a so a di tape ene mathateng a so we by motho ha o treat ka o tshwana le motho a o mong ska le bala fela go email ko Jozi Bioscope to se o totsele so guys ntho tlo yetsang no re ke kene ke latelle Gucci ke bona hantlantle OC no o ikutlwa jwang ska ha o le so because of re ka simsi a le so re ka tsebra ka iketsang la tseba gona le ntho tse etsalang we by batho ba bang ba commit di suicide ka baka la ntho tse so gore monna o kgethile motho mong batho ba mo shebile ke a le rata ka ofela guys and I'll see you in the next episode yes baby